Tena kwamba tuliongelea jana kuhusu ambao wako entitled kupewa. Haya, je, tuongelee ambao wanapeana. Kuna ambao nao pia kiburi ya kupeana. Bwana alipokubariki kumsaidia hata ule mnyonge. Haimaanishi mpaka iwe mtu wa ndani, lakini kutoa gharimu kitu yote. Pengine kushare. Kuna mtu anahitaji upendo wako, na pengine si mambo na rasilimali, kwa sababu tunafikiria kupewa ama kupeana mpaka tupeane dhahabu, tupeane pesa, tupeane vitu vikubwa. Pengine tunahitaji tu kupeana wakati, tunahitaji kupeana tu mawaidha, pengine tunahitaji tu kupeana chakula na nguvu, kwa sababu pengine unaenda kupeana mtu, unaenda kumkodeshia nyumba, nako anataka nyumba, yeye anataka chakula hiyo siku, kwa sababu anauliza haya, nikiingia kwa nyumba na la nini? Kwa sababu zingine tujue nyakati, tujue nani tunasaidia kivipi, na tunaposaidiana tunaambia ukishasaidiana ufanye nini. Usianze kufikiria kurudi kusema asante, mbona mimi peke yake na nakuja kuomba. Shukuru, at least kuna ambaye anaona anaweza kuomba kitu. Na hata wengine unashinda, mbona mimi ndo nakuja kuulizwa. Kwa hiyo tushukuru. Hebu tuwe na moyo wa kutoa, tutoe kwa moyo. Kwa sababu wengine unaweza kuona hiyo, lakini unacho ambacho anahitaji kwa maisha. Pengine ni hiyo ukio neno. Na hiyo gari yote.